Mike Kelly. Na Babu the Meme. E kota ni wiki on Vodafone. The future is exciting. Ready? Pero good morning, Yandra binanga matanggali. O di na mo matanggali. Kaya no musul-sulu ko sa rin chuko sabi matanggali style ko sa chuko. That's why I call you matanggali. Yandra binanga Mike, Yandra binanga. Iba na tabatango. Ben. Ha? Ben Rabulo sa lakoy sabu-sabu. Oh, no nakoramakawang ko rin. Na, right bad gini. Early morning flight from Suva to sabu-sabu the fala going. Ah. Undo na promotion na Digicel sa Takayiki. Kila mo talo no ataka chuko na baleta na style ni kila bitile bu banole bu dotali na. Oh. Big small na, right bad gini. Siya nga ikutan na taka chuko. Au kila na wai la kumain au dabang ko ku. Au dabang au ku. Ano naman di sala ko ilo mam na kubu. Re siya nga may kili dabang ko au kudubi ko sa dabang ko. Ay kudubi yaw me. Siya nga na dabang ko sabi kana na ikare. Oh. Kusima. Kusima. Sorry cosa to kuna sa kudubi ko ko. Cosa ta. Siya nga na ika eran na yan rapin naka eran nunggu tao may sabsab. Oh, okay. Na nunggu drew, na nunggu matanggali, na nunggu wekangu. Iya. Right bad gini. Roto kede na rongo de chiko may kelital no taka chiko mataglay bayaw. Na kem don do freta kana ika, wat kena tabiaka, wat kena moli with the cassava and the roquete. When you go to sabu-sabu, koi ko sala ko sabu-sabu doon na time. Koi ko may kakuha ng wala koi ko lako na market. Ba, o kanya nang go ben sa kanya chiko. Sakay ko sa ngila ko chiko matakalele ni ko. Oh. Ko sa talano biyaw na no. Ha? Ko sala ko manda sabu-sabu kana na ika, lako ilambasa kana na ika. Question take away Mike. Take away me bulangi. Ko sa ko beka sa chiko so sa sambera sanga. You bring it over to Bitilebu na. Ha na? Pero may kili ko sa kasama chiko na ko nangonango dende. Yeah. Dende saranga nangonaw do nagkauna ko yung gande panualebu. Lambasa market ko yung bolya na ika. Yeah. E baka kila roll pasal tiko na. E pasal tiko bat kengay. Tiko iloma na tapioca, na moli, na rokete. Na dabang ko ba ba. Koi ko sa talano nagkakana kaukete na salala. Re nangonang ko ba yan rabi na kaya na marama binba ka ba lebu. Na nakapa chuka na matanggali style ni kakana. Na red bad gini. Fresh ngay kamida. Acha ko bat na yan do na sabi kana sarangan ba ko early morning talano tale do na ko early morning sa talano nakakana kaukete na salala. Re senga nangonong ko sabi kana ika saranga, but right now there's no fish in the market because my kiliran do eat all the fish. But ko bat na yan rabi naka roto daka music sukuna pa roto bundi queen. Not Wundi, re? Ango Wunde. Are same todo bata spelling same, Michael. Say good morning, Liza Bulakoro. Liza Bulakoro yan rabinaka ko sa rongo da ko na nikuha na dakabara no mo sex change. Nay, re. Ango na cultural exchange. Oh, no mo. You never explain probably na dakab ko na sex change ko Kacha binaka bakali. Korto may Amerika. Korto may Amerika, korto na itoke ni Banua may Amerika orto na Red Indians. Orto na ka-Indian damdam. Ka-Indian damdam, Red Indians. Orto sala ko may. Sala ko may bichi. Ko sa doon na cultural exchange bata bichi. Ko so nangon do reda na mata mo may keli ko nanumasan nga do na tama mo do na ka-Indian damdam. Red Indians so sponsored by the American Embassy. Korto sala ko may bichi. Oh, aja. Korto sa Chico Bichi this time. Kaya baka ko sabi bulida na nonroto meke na Red Indians the sabi rongo da nonroto style of music. Ko melako na skuna pak niko from 3 o'clock to 7 p.m. tonight. Oh, bongi ni kuwa. Bongi ni kuwa. Ya kabi ni kuwa me adama ng bongi. Langa sere talanga bundi queen. Langa sere talanga ko Liza Bulakoro sa langa sere pateke na chale marea sa kita kana meke. Oh, binaka. So they're gonna be there, the Red Indians. We show them our culture.
O nga roto partakanon roto culture. Okay, pakarata ko roto how they sing, how their song, how they make it. Ha. Roto na lewa riribin na karoto na kaindian damdam. Salah ko tala na lewo yugo. Are ako sa ka pamadala jiko roto. Ento na 2 tani roto. Kila roto I don't know, but tonight I have to go down there and Gondara makanya. Acha ko bate Michaeli yan rin nakatamata kaya sa parang chiko nongonong ko pa bimbi pero to na boys, parang chiko na Deans mataka na quarterfinal. Quarterfinal mataka roto sota na dabang go na Rara na National Stadium Geographic Park. Right ba gini Kwe ko na timida ba kwe ko sa cheta ka na. Arin Michaeli ko sa kila ko yung Arques Old Boy. Woi, ano na mo kwe ko sa bosaw sa buli may korobuto. Nay, yar. May Arques na deve bata. Ko yung sa buli Arques. Nangono ay buli Arques Michaeli. I already tell you that story. Simbera na goma yan. Sembera na ba? Goma yan. Sagayo, kivias ngori. Oh ha, same to mata. Na time sa buli kaya oy ko sembera mo na nga ang goma. Simbera. Goma walang anggo. Thank you very much, Babu. We'll talk to you again next week. Na Babu the Meme, na makai na singa ni Mataka. Veto koni kay Vodafone. The future is exciting. Ready?